Croeso mawr I chi yma I Ysgol Dyffryn Conwy. Fi ydi Mr Owain Davies, pennaeth yr ysgol. A big welcome to Ysgol Dyffryn Conwy. I am Mr Owain Davies, the head teacher here at the school. Croeso I Ysgol Dyffryn Conwy. Welcome to Ysgol Dyffryn Conwy. Croeso mawr I chi I Ysgol Dyffryn Conwy. Fy enw yw Mrs Eleri Gwyn a dwi'n bennaeth cynorthwyol yma yn yr ysgol. Da ni'n edrych ymlaen yn fawr i'ch cael chi yma yn ddisgyblion newydd ym mlwyddyn 7. So welcome to Ysgol Dyffryn Conwy. My name is Mrs Eleri Gwyn. I'm an assistant head here at the school and we're very much looking forward to having you here as new eager pupils in year 7. Helo, Roger Beach dwi, pennaeth cynorthwyol yma yn Ysgol Dyffryn Conwy a dwi'n edrych ar ôl lles y plant, ymddygiad ac yn swyddog amddiffyn plant. Hello, I'm Roger Beach, assistant head teacher here at Ysgol Dyffryn Conwy. I look after the pastoral and the welfare of individuals and learners, as well as behaviour and also the child protection officer. Helo, Mrs Rhian Evans ydw I a fi ydy'r cyd-gysylltydd anghenion dysgu ychwanegol yma yn Ysgol Dyffryn Conwy. Da ni'n edrych ymlaen i'ch croesawu chi gyd yma, ond mi fyddai mewn cysylltiad hefo'ch ysgolion cynradd yn fuan I drefnu sesiynau trosglwyddo. Hwyl am rwan! Hello, my name is Rhian Evans and I'm the Additional Learning Needs Coordinator here at Ysgol Dyffryn Conwy. We're looking forward to welcome you all here, but I will be in touch soon with your primary schools to arrange transition meetings for you. Bye for now. Helo, fi ydi Mrs Leah Jones a fi ydi arweinydd cynnydd blwyddyn 7 yma yn Ysgol Dyffryn Conwy. Fi fydd yn gyfrifol am edrych ar eich ôl chi pan fyddwch chi yn dod yma flwyddyn 7 i'r ysgol a hefyd yn cymryd gofal bugeiliol ac yn edrych ar eich cynnydd yn yr ysgol. Edrych ymlaen I gyfarfod efo chi gyd. Hello, my name is Miss Leah Jones and I am the Progress Leader for Year 7 here at Ysgol Dyffryn Conwy. My role is to look after you, to make sure that you are looked after and that you are making progress in the school. I look forward to meeting you all when I come to your primary schools very soon. Helo, John Roberts ydw I, dirprwy bennaeth yn Ysgol Dyffryn Conwy. Mae'n rhain a chi'n nabod fi ar sawl blwyddyn, dwi wedi bod ma'n hir iawn. Dwi'n edrych ymlaen I groesawu criw arall o ddisgyblion yn dod I fyny i'r ysgol yn y dyfodol. Hello, my name's John Roberts. I'm the Deputy Head at Ysgol Dyffryn Conwy. Some of you know me because I know you as former pupils and now your parents. I'm looking forward to welcoming your children here at Ysgol Dyffryn Conwy in the future.